Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Da li neko želi reč? Kolega Linta, izvolite. Ja bih želio da pozdravim napore Vlade Srbije vezano za rešavanje ključnog pitanja najvećih žrtava rata na prostoru bivše Jugoslavije. To su proterana lica, a radi se o pitanju stanovanja. Iako Vlada Srbije čini sve što je u njenoj moći i zaista imamo konkretne napretke, ali imamo i određene probleme, osobno probleme koji su zaostali iz vremena režima Borisa Tadića. Jedno od tih pitanja o kojima sam govorio više puta u javnosti jeste problem 530 porodica korisnika SIR programa koji imaju svoje stambene jedinice u 7 lokalnih samouprava. U pitanju su Niš, Kragujevac, Valjevo, Kraljevo, Čačak, Pančevo i opština Stara Pazova. Poznato je da je memorandumom Vlade Srbije i Vlade Italije jasno rečeno da će te porodice imati pravo otkupa svojih stambenih jedinica. Nažalost, za vreme ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića ukinuta je ta mogućnost otkupa. Zakon o izbeglicama koji je usvojen 2010. godine jasno je rekao da sve izbegličke porodice imaju pravo otkupa svojih stambenih jedinica koje su izgrađene sredstvima međunarodnih organizacija na način da se proceni realna tržišna cena u toj lokalnoj samoupravi i na to ide popust 50%, a za ratne vojne invalide, porodice palih boraca i druge ekstremno ranjive kategorije idu također dodatni popust. Međutim, evo već više godina pokušavamo da rešimo ovaj problem. Lično sam angažovan na tome, imali smo više razgovora. Ja i ovaj put apelujem na Vladu Republike Srbije i nadležne ministre da taj problem pokušamo rešiti u korist tih porodica. Hvala. Hvala.